Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Oni koji duže prate baku Praseta znaju za incident zvani Meke. Meke je bio njegov najbolji drug, koji ga je u jednom momentu i pokrao. Bilo je to još prije nekoliko godina, u periodu kada baka Prase nije zarađivao mnogo novca. Ukrao je od njega neki sitan novac, pogotovo u odnosu na ovo što baka sada posjeduje. Nije ni slutio da bi iskrenim prijateljstvom sada živio kao grof, sa mnogo novca i skupocjenim autima. Međutim, nakon par godina baka se omišlja da li da se ipak pomiri sa njim. On je toliko bio smešan, da je, znaš koliko je meni žao što je, brate, ispalo šta je ispalo. Jer ja je bio najsrećniji čovjek tere da je on ostao i da dan danas snimamo klipove i da je tu buraz. Na šta bi vozio Meke, brate? Lamba buraz. A gledaj šta je fora. Ja bi stvarno, malo razmišljam o tome da mu dam drugu šansu. Majke mi, malo razmišljam. Ali plašim se da ako mu dam drugu šansu i krenem opet da blejmo, da neće to biti to, zato što čim se pokrene tema nekih para ili, da dođe kod mene gajbi ili nešto, brate, bilo bi neprijatno u pičku materinu, zato što bi i njemu i meni prolazilo kroz glavu Tebra, pokrao me lik, razumeš? Zaista mu ne zameram ništa i oprostio sam mu davno. I ništa mu ne zameram, jebi ga. Meni je samo žao što više nije tu buraz u društvu, majke. Ovo vam dovoljno govori koliko ga je baka zapravo volio. Volio ga je toliko da i nakon krađe razmišlja o njemu, i to na način da bi volio da sve bude kao prije. Baka je tako pokazao koliko zapravo ima veliko srce, ali još uvijek ne znamo da li će se pomiriti. Kao što je pomenuo, problem je ta izdaja, posle koje stvari vrlo rijetko mogu doći na staro. Problem je povjerenja i opuštenosti sa tom osobom. Zbog toga baka još razmišlja. A šta vi kao gledaoci mislite? Da li Meke ipak zaslužuje drugu šansu?